Živimo u svetu koji se ubrzano menja, a kompanije moraju biti prilagodljive, znači agilne da bi u njemu opstale. I kada je reč o ljudskim resursima, danas se mnogi zadaci HR-a menjaju ili zastarevaju, jer su brzina i fleksibilnost nove poslovne vrednosti. HR profesionalci će morati da razumeju agilnu kulturu, koje promene donosi u zanimanjima, u odnosu prema radu, u leadershipu. Njihova uloga u organizacijama bit će sve važnija, jer će postati važna karika u agilnim organizacionim promenama. Na primjer, biti dio tima koji se bavi agilizacijama kompanija ili učestvovati u aktivnostima koje imaju za cilj širenje agilne organizacione kulture. Ja sam Maja Mestorović-Hajduković, imam preko 17 godina iskustva u različitim organizacijama kao HR profesionalac. Isto tako sam sertifikovan agilni HR trener i osnivač Agile People Slovenije. A moja osobna misija je da pomognem HR profesionalcima da na najbolji način podrže timove visokih performansi i čitavu organizaciju na putu agilnih transformacija. Ako želite da se naučite koji su to agilni principi i kako HR može iskoristiti agilne alate i prakse, kako se ostvaruje psihološka sigurnost kao temelj agilne organizacije, onda vas pozivam na trening Agilni HR koji ću voditi, na kojem ćemo razmotriti kako iz agilne perspektive izgledaju ustaljene HR prakse kao što su onboarding, rekrutovanje, performans zaposlenih, postavljanje ciljeva, motivacija. Na treningu koji sastoji iz 12 modula proći ćemo kroz praktične alate i vežbe koje ćete odmah moći direktno da primenite na vaše sopstvene projekte ili sa svojim timom i moći ćete odmah da počnete da kreirate promjene u vašoj organizaciji. Počnite godinu ulaganjem u svoj karijerni razvoj, jer sada je pravo vreme za to. I postanite agilni HR. Za više informacija o pogodnostima upisa kliknite na link. Vidimo se.